Dobili su svoj prvi posao, ostvarili mnoge sportske i osobne pobjede. Za moje današnje goste 2014. bila je posebna. Godina za pamćenje. Moj prvi gost već je gostovao u našoj emisiji. S nama je ponovno Dejan Nasipak. Dejane, dobrodošao. Pozdrav, stari. Ti si u travnju ove godine već bio u našoj emisiji, onda si zapravo tu snimku i svoje gostovanje iskoristio da bi dobio posao. Pa da, moglo bi se reći. Dakle, poslao si snimku svog gostovanja, onda rekao, hej, ljudi, ja sam tu, želim posao, imate li nekakav posao za mene? I poslao si na sve moguće adrese u Koprivnici i u Županiji. Da, tako je. Kakav je bio odaziv? Pa nakon par dana začudilo me, javio mi se župan Koprivničko-križevačke županije, pozvao k sebi na razgovor, počastio kavom. To je najbitniji dio? Da, najbitniji dio. Znači, opušteno je bilo i razgovarali smo. Nije normalno, nije znao za mene, nije se znalo. I ponudio mi posao. Pitao sam spreman raditi. Rekao, normalno. I tako je to krenulo. I što sada radiš? Sad radim u područnom uredu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i prirode, graditeljstvo u Koprivničko-križevačkoj županiji, na legalizacijama, ukratko. Dobro, ja to sve ne bi mogao izgovoriti, ali tebi ide dobro jer... Gle, bez brige, učio sam 2 tjedna. 2 tjedna. Ali da se podsjetimo tvoje priče za one koji ne znaju. Dakle, sa 22 godine si doživio izuzetno tešku prometnu nesreću. Da. Prognoze su bile dosta crne i ti si se dugo oporavljao, jako borio da bi zapravo ponovno ovladao svojim tijelom. I sada si 80% invalid. Dakle, da. I dalje osjećaš neke posljedice. Da, normalno. Mene su nazvali u Toplicama u bolnici da sam glumac. Čudio sam zašto sam glumac, mislim mi je bilo jasno. Rekao sam, pa na tebi niti jedan dio tijela ne radi kako treba, a ti to sve skompenziraš, izjednačiš da to izgleda da to tako mora biti. Ali ne mora, evo vidite, imate tremor u glasu i još niz detalja koje ne bih htio govoriti. Imao si problema s ravnotežom, pa si nekad izgledao kao da si malo popio previše. Jako se kuda, ne mislim šta radim, raspad sistema. Ali eto, borim se, stisam zube i idemo dalje, kaj sad? U toj borbi je dosta pomogla i mama, pa kada si se ti htio onako malo opustiti, ona je... Stop, kočnica. Mama je danas s nama, pa ćemo je pozdraviti. Dobro nam došli. Evo, vi ste bili ta osoba koja ga je potaknula da se svaki put iznova ponovno trudi da što prije ovlada svojim tijelom. Pa jesam, vjerovala sam u sebe i u njega sam vjerovala. Znala sam da ne smemo posustati, Mislim, nisam ni razmišljala ni jednom trenutku da bi moglo biti neke loše ispasti, I je bio težak pacijent? Koliko ga je bilo teško motivirati? Pa iz početka nije bilo, sad je već teški, sad već dok je potpuno samostalna, sad je Aha, sad imate više problema s njim? Da. Dobro, pa sredit ćemo neke poslije emisije. Reci. Pa ne može sada samo tako. Aha, pa je, zato što u jednom periodu, dakle, bio si maksimalno zgrčen, nisi mogao u potpunosti uopće vladati svojim tijelom. Da, bio sam kao fetus, onako. To pokazuje prošli put koliko mi je desna ruka šira od razvlačenja. Ali eto, stišeš zube i idemo dalje. Boriš se dan po dan, sat po sat. Minuta po minuta, uopće nije, svaki dan je lakše. Eto, postigao sam u biti sve. Više ne znam šta bi mogao dragog Boga tražiti za sebe. Ne znam. Između ostalog si završio fakultet prošle godine, ali zapravo si ga upisao neposredno prije nesreće i odmah se iste godine vratio na predavanja i nastavio sa školovanjem. Da. I to je sad dok razmišljam onak koliko sam ja, imate snage i hrabrosti, uopće ne znam od kud mi. Ja nisam mogu hodati, ja sam te turao od zida do zida da se ne strušim dolje. Ali ne znam, uopće, evo, izgurao sam to. I osim što si našao posao u ovoj godini, počeo si i sam živjeti. Dakle, sada imaš 31. Da. I kako je to živjeti sam? Dakle, brinuti se za suđe, veš, prašinu? Molim, lijepo, pa to nije uopće problem. Ne? Ne, pa sam se skuhao, uopće nije problem. To sam curi svoje objašnjavao. Kristina, znam da vas dvoje ne živite zajedno. Ne. Ti radiš 166 km, Dejan me ispravio prije emisije, ja sam rekao samo 160. 166 km dalje u Dugoj Resi. Kako se uopće viđate? Viđamo se svaki drugi vikend, dok on bio nezaposlen i dolazio kod mene kad sam ja radila. Ili kad nekam gdje imam slobodni dan, isto dođem doma, tako se viđamo. I onda me već dočeka. Ali zapravo iskorištavate i ovakve prilike kada ste u medijima pa da se zapravo vidite na pola puta nekako. Ovo je zapravo idealna situacija.
Kada gledaš sad unazad, je li 2014. najuspješnija godina u tvom životu? Definitivno. Postigao sam sve. Samostalan sam. Radim, to je najbitnije u biti od svega. Jer koji ti smisao života ako nemaš posao? Šta? Doma sjediš, ni vrijeme ne prolazi. Jako mi je drago da ti je 2014. bila najuspješnija, djelomično zahvaljujući našoj emisiji i vjerujem da će 2015. biti još uspješnija. Hvala ti puno, a mi se vraćamo nakon vrlo kratke stanke s novim gostima. I moje druge gošće već su bile s nama u emisiji. Veliki pozdrav za Antoniju Čerkuć, mamu Sabaketu, sestru Karla Leu i sestra Izabela je u publici. A s nama su njihovi prijatelji, dakle Maleni Kan, Tomas i Sidney. Ajme, ja sam ovo izgovorio iz prve. Da, odlično. Odlično, da. Antonija, ti si dovela svoja dva najveća prijatelja sa sobom u emisiju. Da. Oni su baš šampionati, da. Radimo dalje. I čuo sam da si ove godine bila na mnogim natjecanjima, da si neka osvojila i da si na jednom čak bila i sa mamom i na tom si natjecanju osvojila, pobjedila mamu. To točno? Pobjedila je. Sidney je prva u Marofu. Evo viš kako se sad pokazuje našoj publici. Neka se ona pokaže. Ona je malo je prebrza, ne bi mogla, ali on ide. Da se prisjetimo vaše priče, Antonija ima Turnerov sindrom. Da, Antonija ima Turnerov sindrom i Antonija je jedno vrijeme bila prilično loše sa svim svojim dijagnozama. Išla je u školu, završila je srednju školu i kažem... Kako se manifestira Turnerov sindrom za one koji ne znaju ili se ne sjećaju naše emisije? Turnerov sindrom je 45x0 obično parova, znači ona je u principu veže se uz bolesti srca, bolesti bubrega, hormon rasta, problemi sa sluhom, a ona je imala malo nesreće u životu, pa je sve. Dakle, imala je 6 operacija srca, imala operaciju na kralježnici, moždani, srčani udar. Srčani je imala na dijalizi još uvijek, evo imamo i tu malo sreće, inače na peritonejskoj dijalizi, znači to je dijaliza koja se može raditi maksimalno 5 godina, ona je već 9 na toj dijalizi, znači još uvijek nismo na hemodijalizi i to je jedan veliki plus njoj. I rekli ste da je završila srednju školu i nakon toga je bilo pitanje što će sada raditi sa sobom, što će dalje. I onda, kažem, bila je ta praznina jedna, kupili smo psa, krenula je s tim izložbama i ja mislim da je ovo neko njeno najsretnije razdoblje u životu u svojih 22 godine. Mislim da je sad najzadovoljnija. Znate, obično ta djeca kad završe školu, zatvore se kući, a ona mora stalno rehabilitirati taj svoj i razumijevanje i slušanje i govor. Tako da evo, njoj su stvarno puno pomogli. I često na cesti je ljudi zaustave, pitaju o psima pa imaju teme za razgovor. Da. I on, recimo evo konkretno taj njen rođendan 22. ona je proslavila na jednoj izložbi gdje je bilo jako puno ljudi. Svi su bili oko nje, čestitali su. Ja mislim da je to jedan od najljepših rođendana. Jel? Antonija, koliko ti je značilo proslaviti rođendan sa toliko puno prijatelja? Eto, puno mi znači. Vi ste tek ove godine počeli ostvarivati sve te uspjehe. Mislim, tu je puno sigurno godina rada i truda, treninga. S Tomasom smo mi krenuli isto jako brzo, ali to je stvarno bilo onako čisti amaterizam. Nismo mi puno ni znali. Antonija je krenula i onda se u početku nešto sitno i onda je ona, kad joj je Marko malo educirao kako se to radi, ali to je profesionalni handler, onda on nju podučavao i nakon toga je ona. I kako to izgleda na natjecanjima? Pa zato što treba trčati uz pse ili kako to funkcionira? Djeluje jednostavno kad gledate sa strane, međutim kad uđete unutra uopće nije jednostavno. Meni je jednostavno kad prati polako i pazi, gledaj cijelo vrijeme drži, ništa drugo, ne treba ni studirati, gledaj, ne treba ni to. Kad dok ne odluči, on koga odabere. A to je jako teško jer suci neki znaju koji su dobri psi, koji su loši, koja je konkurencija, koja je loša pad, tako to da bere. Sve ono. Vi ovdje uopće ne trebamo, tako, sve ćemo dati Antoniji. Djeluje jednostavno, ali nije. Evo, recimo, konkretno s njim ona može trčati bez problema. Oni su jednostavno naučili, s njom ne može.
Dakle, Sidney stvara malo više problema. Ne stvara. Antonija ima malo kraću nogu. I onda recimo kad se trči u krug, ona tu malo zašepsa na tu nogu. Thomas to zna i ne boji se toga, ona se toga boji. I onda vam poremeti taj korak ili kako oni kažu movement, pokrete i ispadne iz tog nekog ritma trčanja. Znači s njom ne može, ona je jako brza za nju, a s njim trče odlično. Oni su dvoje, funkcioniraju savršeno. I onda vam to sad otprilike izgleda da ja idem s njom, a ona trči s njim. Evo, bili smo i pobjedila me. Ona je bila Bobby, ja sam bila boss, da. Ona je pobjedila na toj izložbi. I vi ste se sigurno radovali puno više nego da vi pobjedite. Gledajte, normalno, to se podrazumijeva, ali mi smo vam ozbiljna konkurencija. A da? Nema popuštanja? Ne, jel da? Da. Mi se baš iskreno, istinski borimo kad će biti bolja. A dobro, Antonija si možda, ne znam, sakrila mami hlače koje treba obući za natjecanje to jutro, da se riješiš konkurencije? Da. Da, odlično. Mislim da je to dobra taktika. Sabaheta, koliko vama znači što je ona zapravo našla svoje mjesto pod suncem sa psima, što se toliko pa i okuražila i oslobodila i sigurno je i zdravstveno stanje bolje? Bolje je zdravstveno stanje, ali kažem vam, nisam ja jedina mama, vjerojatno sve mame koje imaju tako djecu s problemima, uvijek je ono pitanje sve to dobro dok su u školi. Taj život nakon završetka nekakvog redovnog školovanja je uvijek problematičan za takvu djecu. Kako ih integrirati u društvo da ne ostanu zatvoreni u kući. Gledajte, danas se dešava da su i zdrava djeca ispred kompjutera, ne znaju se družiti. A zamislite sad tek dijete sa ovakvim problemima s kojima je ona. Međutim, evo, mi stvarno živimo, ona živi punim plućima, ne dozvoljavamo da nas ništa ograničava. Ona bi trebala raditi peritonejsku dijalizu ujutro i navečer. Mi si čak dozvolimo da odemo na put i da jednu preskočimo i da se vratimo i da to napravimo. Jer nas u sreću bolji su je nalazi pa si to možemo dozvoliti da tako. Znači i putuje i druži se. Seke isto puno pomažu. Pa sad. Ne baš, ali dobro. Recimo Seka bi trebala nekad zamijeniti Antoniju izvesti pse vani, ali njoj se baš ne da. Tako da je to opet Antonin posao. Ja sve tri idemo. Da. Ona i sve tri izvodi stvarno. Ona si je našla modus kako to može s njima. Meni se to čini komplicirano. Dakle, ovo je onda doista bila najbolja moguća godina za Antoniju. Za Antoniju definitivno ova 2014. Izuzetno vesela, sretna, uspješna. Dobila je puno pehara s jednim, s drugim. Bila na Evropskoj, bila je ona i sa Thomasom na Svjetskoj u Budimpešti. Znači, ne samo što izlaže, što si je ispunila život, ona i putuje i druži se i komunicira se sa ljudima. Ona uživa što se ima čime baviti zapravo. Apsolutno, apsolutno. Ovo je bilo sasvim slučajno, ali pun pogodak ovo sa psima. Definitivno pun pogodak. Evo, jako mi je drago da je bilo tako. Želim vam svu sreću u 2015. godini. A moji sljedeći gosti ostvarili su iznimne sportske uspjehe.